Swachh Bharat Yatra KARBI Autonomous Council Difupen Hojai Rong Supi an Swachh Bharat Yatra ke Padopon. Greater Difu Bazaar Committee pen Difu Hitia Long Dustbin Keron. Khot Khutia Long Jang Thwat Truck Home Ne Hit Ing Tang Rak pen Mekichu. KARBI Prime Time along penili Vilban Krupi non biotang ton pen arjoitha Ministry of Health and Family Welfare ke Parlo Food and Safety and Standard Authority of India pen phai kunini phai kep ani KARBI Autonomous Council difu pen hojai rong supian Swachh Bharat Yatra jan me kipaman pon biota katnu sa hemalong biota nangdi Eat Right India Movement, Food Safety and Standard Authority of India, pen Swachh Bharat Yatra, KARBI Autonomous Council difu pen hojai rong supian cycle ki pachjeng ponasai KARBI Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hang Pen Sing Puponlo Labang so Omai Long EM Atum Amar Singh Tiso Khon Singh Rongpi Raju Tiso MAC Tum Ram Singh Timo Lun Singh Taran Penat Parta Joint Director of Health Services Dr. Karing Rongpipi KARBI Autonomous Council Secretary Nirola Phangchupi Pendang Lok Penan ke Thege Dingatum Chetongdo KARBI Autonomous Council pen difu hiti along kipang thersai ke deng pon bom thek long si Greater Difu Bazaar Committee hin penta kai ke difu hiti along kipang therwer Japan phai kunini phai ke bani dustbin geron pona biota pherang ke pen biota nang pale Difu rong supe hiti along kai ke amat kipang therwer Japan dustbin ingkora chokan difu hiti along keron dustbin ake the truck lapen aso muchara dustbin ingkoi an keron pon pado ake the dustbin keron pon lake lang oka hiti anat lapen Aswa dustbin amokha ki prekta makulat along si keron pado lapen dustbin keron kacetang te adim anke non phai kunia chiklo angbong pacetang eji pusi Greater Difu Bazaar Committee amai pibren rong pi pen pachani development wang lo kron la ako lada kang secretary air do lo kron elitum la bangke chelang da kasin elitum Bazaar Committee hin pensi la so initiative pen je Bazaar ahin pen bangke pick an po ate litum hem prang hem lo pusita me litum chepang se bangke la kena sot la sot thakak si dak Bazaar long kai methanga dokan methanga Bazaar lo pote la si Bazaar Committee ahin pen strictly la bangke filopo step pen lo je mane abang pu dokan abang pu bangke pusita me keklem mane kebar bang duk lo de la bangke nilitum action ta en bong pen November angbong nilitum la keklem la dustbin keron ma kapang thir bangke nilitum patangi pusi mathalo anparta non kebang charni penke kebang thir thea kolata tuma phanke Greater Difu Bazaar Committee hin pen adai NG pusi micro pen pachini Khotkhudi Police Station ke Parloang Kang National Highway 39 Tower pi akong Hotel Raj Place adung mate KARBI Autonomous Council pen akimi transport atheng nolong phai kunini phai kep ani tili isi raj tim apor malom satis oil truck parking along men mi ke thurbor ajok ahiring tangrak pen oil tanker humni mi ke chu injure thang lobsi Kat News Channel pherang ke anantera bokajan pen biota nang pale Tong Sekot pen police atum adima long pali dunsi kedo ana saita deng nola pen bokojan pen fire brigade hum thom la pen dimapur pen humni fire brigade pali dunsi mi pamem den lo gulat hum thom la pen jang thwa truck humni abang ke mi ke chu injure thangan pin lo Biota kirong nun atengi satis parking along arondre penjang thwa truck amokha pasang penjang thwa truck along penjang tukang than kachok wasai claim ba majok si la solam ki phonang lo jongdam senang la so parking along aprang ta iphong lo mi ki chotang non pen phong nian lo labang so jang tukang than kachok wasai KSA AJYCP la pen SYJ tum da STO civil phan khangnang jipura pinpura lo ki pajeu dam tang lo sita Halaburat pangriat ke hoi MLA la pen EM atum pen jakong ke thor thedara jok police atum ta sai jok chi tangka chu hangdun thurong la pen morni si la son nang man de jipu ki matha ke pangkri tangka ke pathya jok si pinyani la son nang man det lo Lasinon ke bang arni puthot corruption free atum tangka si pathe jine matela sonalam kisi kilang thukang tung le ke bang arni si chini denpo
malam sopor phan bir taming to manik sana. Please step in Ishan Motors, a showroom cum sales point of Royal Enfield opposite of Langpi Dahangi Rural Bank, Dilaji Branch, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong, Assam. For more details, please contact 97748 73915, 7896 169021 or 957 988 008. Come one, come all. Grand opening of Bazaar India. A shopping mall consisting of various quality of gents wear, ladies wear, kids wear, and tremendous quality of household items, accessories, etc. Main Market, Old LIC Building, Karbi Anglong, Assam. Looking for your needs? Visit Bazaar India. Atorkimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atorkimi Outlet opposite Langpi Dahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la pentesiri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, Thelua Kreng, Chitronola, Ukthor pen Chenglok Ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamo people thadbir talong wangthulo. Eastern Karbi Anglong College Gate, National Highway 39 at Warpi Akung, Paikunini Paikep Arni, Non-Tribe Organization of Karbi Anglong, Tampen Tharna Kangnia Birta, God News Along Birta Nangle.
Non-Tribe Organization of KARBI Anglong Tumpen, Chipatir People's Eastern KARBI Anglong College Gate, National Highway 39, Kachelenga Tawar Pi Adungalong, Tharna Kepadopon. Alang ni Tumpen Tharna Kepadopon iya theke, KARBI Anglong along kidu inlong sukali dera khai mati, non-tribal atum choklen chudang pen danglong ason kaching thora size tame, warsai kilong dunang japu thaksi, Tharna kangnia jai mek pado. कभी विरोध नहीं किया तो फिर हमारे इस मौलिक अधिकार का हनन क्यों लोग कर रहे हैं, ये बात सोचने की बात है। इसलिए आप लोग इसको साधारण बात मत समझिए। आज जो है हम लोग ये कोई राजनीतिक ये हमारा प्रदर्शन नहीं है। Number 15 Mahamaya constituency ki parlo angkang langkiding phangcho rong along phai kunini phai sir ke parni KARBI Anglong Termas Council MSC Lunsing Deron kachi homri dama birta karne salong birta nangli MSC Lunsing Teron pen methang a constituency angkang kachi homri dama hu rong sarwate sorkari gambura langkiding phangcho pen chenglok ongdung rong sara tumpen chetong tegang si ke chepachini lapen chingki chingwaya ma ing nipon mailong MSC Teron pen lam theki than pon ki kedamdang MSC kilig hurara tum akang hon lapen ahir jumi pen niliphan KARBI Anglong Autonomous Council MSC anghoi negipang ni dunlong pen nili Mahamaya arat pharman kaching thuramo kachulenga tawar pen danglok ongdong asai klempon lo BJP Sarkar Central State lapen KARBI Anglong Autonomous Council nang chari det pen kidukela arat atumaphan matha ponsar ki joy pen se kachelang awar sai osomaratum loke pacharli ni Marlia tumaphan chotun chudang ages Barbie barso kito hemso peran parta peran kaching thur asayamo kiklem gedam pon lake raratum kadu kavita thek pon longlong Lasira datuma kaprek asong pen nang kibay nang gachong thuido sitami manghudun dipin pen kai kiamat BJP asong along nang karjap dun thipen anso se rong rup kaching thur asai kideng pon thulong bom jepan nang kachirap nang kachito ahir jumena ki pidna kedang sot busi MSC Lunsing Teron pen lam the jai pon lapen langkiding phangcho rong hawar malom kopine kaduri duma pukar johul rong arat atum pen kacheleng ki joy ki jepan dolong akinang sota pothak chethandun MSC Lunsing Teron pen kahomri dam hut sorkari gangbura langkiding phangcho kelan lef akong chunbang thong terong lapen VDC member jiten terang atom chetong dun Biar dalam di lapas kang ton paniklo, dometak me kurang tu.